devant Dieu et devant le peuple de Guinée. En cas de parjure, que je subisse la rigueur de la loi. Assalamu alaikum. Hare mi wuri kam fop la landi stay do jam. Allah taw hare di jam. Mama di ko tawni do jungu makon oyni je jure devant Dieu, devant le peuple de Guinée, devant la Cour suprême, devant la communauté internationale. 5 septembre 2021 et le 17 hande o huudi donc kadi windi je jure devant Dieu jama la Guinée ida fala lamu a fala ka teddungal a fala ka jama o respecté jama ono jasini fi mada parce que bayana ademo kongol parce que ona adimo d'accord a profiter tout woni hande kadi hein. Donc haray kon mi mar ko mi yota jama la Guinée. L'heure est au sursaut national. Mamadi koko ne arde hudo yeso meden do be gayntora yetornde honno adresse Abdoulaye Yorobalde. Mamadi koko ne arde o adresse do o hudo oyna je jure devant Dieu petit Allah ko buri hulbinade ka hor leydi do hudagol inna mi hudori Allah tagudo leydi kambo ma mi hudori Allah haysko mi hudori Allah to wondugol ka hori leydi hara waɗata ko fenade ɓe jokki si Allah nangiɓe ɗum Allah hawtidiray Allah muñanto bonnowo Allah muñanto dundarankejo Allah muñanto neɗɗo bonnowo Allah muñanto neɗɗo ko boni yo ko boni dargo si o iwa e nde majjere makko ara e lawol fewgol. Mais si tawi a jaɓali ɗum noon Firawna e bonugol muɗum o fewtuno e jama Misra o inni ana rabbukumul a'la nanede kongol alahul biningol a hewti kongo hore leydi o inni ana rabbukumul a'la alaysa li mulkul misra wa hazil annaru tajri min tahti afala tubsirun kongol ala mawnugol ko hore leydi hewti ngol kongol Firawna awa ɗo Allah noddiɓe ɗo e moƴƴere le 5 septembre 2021 ɓe ari ɓe huuɗi ke ni lui ni aucun membre du comité national du rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections organisées pour le retour à l'ordre constitutionnel. Il a ajouté encore que plus personne ne doit mourir pour rien, que les Guinéens ne doivent plus mourir pour la politique, parce que nous avons mis la politique en devant et oublié ce que nous sommes, nous le peuple guinéen. Alors, en tant qu'officier, là où il a juré sur le Coran, il dit qu'il fera tout pour ne pas commettre les erreurs du passé. Il a juré, il a promis le peuple de Guinée, il a promis. Donc, ce n'est pas parce que il y a une situation d'eau, toujours, aucun la Guinée est erreur, aucun la Guinée est à la laque, pour que la Guinée woni do angal kura, angal lawi, angal réseau, angal ndiyan labudam, angal ballal, angal saria, angal rewgol Allah no faalere angal ɗaɓɓere no wawirɗa ɗiɗo si manki leydi wata wonde leydi non ɗum hedde côté lambanjanoy ɗo gandi souvent leydi ndi no wonde dimbade ton ma de sortade ma de yollitade ɗo gandi ɗum non kono waɗata sabu ɗum sikkude ko welo welnata leydi Firawna ɓayo arino hande kadi ha tawata hi Allah inni annabi Musa ɓe ƴettu yimɓe makko ɓen ɓe yara ko ɓuri ɗon e hulɓinade ɓe yeyi ɗon ɓay ɓe brakike ɓe yi Firawna e kono mungu no arande ɓe andi ɗo wawi ko bawgal Allah ngal to sofata ɓe ɗo Allah yeytimo o ƴettu tuggol makko o lappira maayo ngom ƴetti tuggol makko o lappiri maayo ngo seeki sakkitiɓe lumboyde ɓen ko annabi Musa e sakkitiɗo ukkade on ka Firawna woni gore na Firawna tun lojino nder ñande mum mais Firawna e wonde Firawna o fellutuno Allah ko gonga imo felliti kadi mo jaɓi wona o Allah ko Allah goton ko dow woni ay o yi ndiyanna ari yolugol ɓe hande kadi e kanko e kono makko ngu o fuɗɗiriki san gonɗinde tawi hande kadi le trop tard a fait jouer son rôle. Et alors qui va rester éternellement au pouvoir? Laaminoɓe duuɓi temen nayi ɓen wawi heddade he waalike ka nder leydi hande ƴiyal makko ngala joni no Égypte faalaɓe visituɓe fof no wayade awa ɗo kadi fewnu ka fewnuɗen ɗo en andu tout va se passer. Il est en situation dangereuse mais au fait qui va rester éternellement au pouvoir? Personne. Waɗen doyi ndi leydi ko enen kafi ndi leydi
di leydi na mamadi jendi wana min tum wana sellu tum wana aliou ba tum wana ɓeeɗa tum koyen fop ko ma waɗen saria wana sengo ɗon nande saria ko waɗirte hakkunde yimɓe ko fiwata ɓe ƴawidir ko fiwata ɓe bonnidir ko fimo kala yo andu saria ko ɗum waɗi leydi kala sindi ala saria lamɓe ɓen feewa yimɓe ɓen leega wata fewde yimɓe ɓen si lamɓe ardiɓe ɓen si tawi ɓe feewa ko ɓe woli wo ɓe waɗata ɓe prometay ɓe waɗata ɓe gollata leydi ndi wonata leydi fewndi ndi wonata leydi nunɗundi haray ande mamadi o feƴƴe goɗɗo go kadi ara eɓe wawi empêche ɗo aliou ba ɓe wawi empêche ɗo présidentiel o mais ɓe wawoyta empêche oyde hikkitotoɗo ɗo fop non hino andi ko fewndiɗen ɗo situation woni très danger jogitoɗen conviction meɗen e détermination meɗen si feƴƴi ɗon mi adresse ɗo e monsieur Abdoulaye Yero Balde neɗɗo momi teddini momi yiɗuno kono o geriɗo piiji ko tawata wona normal hiɗa falalla ma wi ka opposant gila ko wondunoɗa e ɓe maninkaɓe RPG ɓe sutenali ma fewdo ko yaltuɗa ɗo waɗoga candidature fewdo ɗo a yalti a yinni ka candidat mais a yii kan gañiɗo min minnireno par ce que fiyon majorité yeru votuɓe ɓen fof kan votanali Mamadi Doumbouya no laaɓanma leydi ande ɗum hay télémilé hande lagine fof minuma hay maninkaɓe hande kan votanali Mamadi Doumbouya ɓe ɓayde wonno na libre transparente mais avertise no mainni waton yaw so yeeyi on hettata gon kummoɗo ngon iɗa fellutuno kadi haysa gañikeno ɗo 100% Mamadi jondotanoma laamu ngu hande a ari ka investiture Mamadi Doumbouya mais wawi indema ɗo on fof kono no corrompi goton on yawtu wonno opposaɓe wonno wolde haalaji fi no Mamadi wonira légitime continue susugol moɗon ngol continue business ji moɗon ni automatique ji mo fiwata ɗi daro heɓon cuuɗi naɓon ɓiɓɓe mon Europe e Amérique comme no wawirɗon o mais iɗon andi o fon ko retard leydi ndi kontodi fokin iɗa andi pasay Mamadi wona moƴƴanɗo lagin iɗa andi pasay mi turike ma mi jiijima sansugol lawol maɗa ɗo faalaɗo laamu nani ɗaɓe faalaɗo laamu oppose to e lamɗo ko ma kadi yimɓe ɓen oppose e lamɓe ɓen fiyo lamɓe ɓen andu bonnireji maɓɓe ɗin fo wata tawtude laamu wattane yilam moƴƴa mo iɗon zuude e hoore bendi laɓe min toranto Allah e hoore Mamadi Doumbouya ñande fini weyti o anday koko fof hawti o ƴetti o heeroroni si Allah wulan no jaɓi Mamadi Doumbouya Allah no dimo nde moƴƴere o jamfike jama o jamfike hoore makko oɗo si wawi inde Jésus devant Dieu encore ɓey Allah ko doga woni mbiɗen gandi Marseille haray kono wattane yile moƴƴa iɗon wadde ɗo piiji ɗi duwaka iɗon wadde ɗo piiji ko wona normal iɗon suteni Mamadi Doumbouya ko ɓernde moɗon mais ga yaasi on hollata ɗum iɗon somudi e CNRD iɗon huudi piiji gonɗon ko goɗɗo faalaɗo laamu huwata renoɗo e moƴƴa on huli kidnappede hande gono ya non ka investir Mamadi Doumbouya fop innanota yaw si tawi no ɓernde ma nde no mettuno ko ɓe wujjoma kon ko élection ji a yatano mais tawi ko ma yaha ino metti fiya fe étiqueur haray kono à très bientôt Fodéa Image Diallo